那个完全个到 platform 噻，sai ko fame fa manatu be de tal to, que foi fenga fa missionare enima, na fai gito. Ruagi ta fitu hiwa fitu ke ta fitu hiwa hiwa. Na hakema ka missionare ko ia o taritari na to e tu ko mumui. Be spe be pekia mumui be ore ka missionare o no foi hihifo. Yo no alo ko tuku ah. Ke tali tu ah e alo tu. Tai misi be be fra pom fo tu ah ta fitu hiwa hiwa. O tu po e tau ko na fai tau fa to fonua ko e fa ia tu ka no poru. Pa me fa e u kala. Na tau tano ke au pe ke hola i be ka missionare mate fu ka missionare to tolu. Pe hola rewa to e ngā ia i sa anuari ta havalu no noa. O whokna to le ki sene. O alo e tangata ko misa seil. O ne kore holo ke te aka kai ke whoki mai. O whai ngai whamisnari. O tupo e pe kia misa seil e ke te ki hawa tahai. Kai hokot e hono ui tau ke mari koe o misa seil e kore koe ia. O taria e misa lore. Ta havalu o wai. A kos ta havalu o wa. Tu tama misa lore ki tau. Hawa misalore ia, whakaukau e ke alu ki hahake o nofo i a whatu. Aure vai ka hake o nofo i a whatu. Sai, whanongo he mea e tahine pinsesia pilorevo pe he na e tari tokua e whatu e lotu. Ka ko kamere e whahat ka mo tolu, o ke mo oni, o ke mau pe ke mau he prinses pule ni whamatara, mau ke haka o wha historia, o wha historia loi no, ta kai holo whai utano loi koe ni. Nere ke tari e whatu ia ai lotu whakaristiania. Kono hinga na foke misnare pe ia o katopa ta valu atolu. Ko hi ko fatu pe ia mo ho e ko na no fa mana mana e si mo ia o mato a misnare. O ko si mahaki i ai fefine ko mari ko misalore. I mahalo ko no fo mana vahe mo tai iri ko no fra fia na. O te lawa ne po e tohi tau te au. O tu be tau te au e ko tavalu fa wana e mate a fatu ko ia. A fatu ko na ne taritari ko a misalore. Na mate pe a fatu te kintari e lo. Kono foha ko tungi. Na hanga tungi o whakaata e lo tu, o anki, mo ka nanga ke lotu. Toki lotu e ki mui. Ako huinga ku tāna ke peke mahino, o bitu blaha bitu. Na mandu pe na ke tonga na hea e whakutu na o mai ia ke whamanatu senturi lotu he wanoa ua ua. Ai koe pehe tokua, na stari lotu ia i mua e whatu mo kina o te hapua misalore. Ko lo ia bitu whamatala ko ia. Ako winga pe whaam ki whatonton, mandu koe, tem ko tope ka whanonga i ka mea e tui, o mea e pinsesi, ka whainga mea papo, ma. Ko senturi pe lo ia, ko koe koe. Ko fama ke whatontono e umea, ko e whawhokpe tau toki historia ko nei hiki. Ko kai tau toki tau nofe mone whawhora o tua, ko tau whaam ke whaimooni, ta whako toa peo kao me. Sai, tawalu a tolu o ka topa, whoke a misalore, whoke mono mari, e ke ola rere ngāwe. Ko bena e fisi na nofe tongan, ko tākai, mana ko e whanong ke mea misalore, pe alo tākai e ki fisi. Manu pete te ke loto a whatu e, te ke loto e kai tongani ia, pe ango e fisia, usange foki ki fisi. Alo vai ta e fisia, foki ki fisi o no foi koloko tu ineau. Alo o talanoa ka tu ineau, a mea koe ni mena whanonga misalo. Talanoa tu ineau, ai koe tu i la kempa ia koe, ke alo moa kumane misnari, ke hau o wako i ona pakai, ke mea koe. Hau lewa takai, o mai tongani, ave tangata ko lang. Na alu, nao ki sene. Na heka waka hi foi sene, tangi me sene ke nao ki tahisi. Ko hi kulotu a tahisi. Na mauai ha kakai, ua waafi na urea, mo rea koe ni koe fisi mo tonga. Are mo tama ki tahisi, o mauai mo tahisi ko hap mo tawheta. Sai, na nau toki foki mai nau toluia, he i e pereri ka walu wa no tau mai ki i tonga tapu. Koe fui whenga lotu e koe na e tari. Aia ko area motu ana ne tari e lotu i tonga. Peke tari e ata, peke tari e fatu, peke tari e tungi, tari e area motu. Sai, koe waha a koe tawalu tolu ke tawalu a ono. Alu foki koe a misa lore, mo e hau koe e ongo tahisi. Na ia kau tahitu, na e mai ki wawa, kui toko tolu. Ana tau tāno ke, kui whenga hono tolu. E koe, ta fitu i wafitu, tawalu o ua, tawalu a wha. Ane hau e kau tahisi e toko tolu koe ni. Hanga ka ua wa ua lo ma ki na tolo whatafoki na tolo tu hiten. Ko tui pe u hako e kau tahisi koe ni wa wa. Hanga pe ka te au na pe he pamatala
Pastel maro lo petau. Ko tu ane ki vale maru feito ko ia. Na mari ki ka tai sko ni. Ana tau tano ko pe na foke to ko ua. Tangu na lotu atonga. Pa te ta foke mai o to ua ko ala. Ko to ta na alo i pe lo tu hi te ni o mate ai pe. Hege. Ko e ko hi finga hono tolu i. Ka tai sto tolu ko na ha ua ki wa. Ko hi finga hono fa re va na taria lo. Aina tu uta mai ko a langi mo ta kai. Ko mo ta hisi na ha ke mai na wa i no warofa ya ya mo tu. Ta lang ko mo ta hisi ko ni. Ko ai ki fisi ke na wa ko i ka kai ko o tu i ne au ke na wo ki lang. Ta au fi le vai. Ta au fi le mo to ta ka pa ko ye pa tu ke na no foi no ko i pa kai. O no foi mo ta hisi ko e peleria ta valua. No nai no warofa malanga yo tu ko si asi no warofa. Toki hake mai a misa to Massimo misa hasion, pe foi feinga hono fai. Ike, taha wa fa nima, ko feinga hono nima. Fai ha ua e mo tahi si koe langi mo langi pe mo takai. Nima hake mai koe a misa Thomas mo misa hasion. Na hake mai nau, ai na ilo me whamatara koe a misa lore, na reke tari lo tuia e fatu i hake. Na peke na to e fokina ki hifo, o nofo ai o feinga. Na hake mai me tatau pe, ke tari a tai lotu. Mate pe a tai o ke tai lotu pe. Pe to e mate mono foha o na e koe tangata o stareki ve e hala. Pe koe tangata e na ne tari e e lotu. Pe mate o te pe hoko hake a tai koe na e whetongo a ta motu. A to e tai tari pe e lotu. Aina ka pe ke tari lotu i hifu. O whamei wha mahi no ne. Ia i mo hange wa afe ka kai o pe na e hake lotu i hifu tari. Na ke tari i hifu. Koe lotu na hake i no kwa rofa tari are motu. Koe lotu e koe na e mo ui. Aia. Ai koe ta tano ko pehe na e tutune wa son Thomas ke na fo. I aki ai mena fe. Pe hawe sana ko Misa Was. Mr. Wise. Ai koe WEISS. Ko tama na hau. Koe hawe ke hau tokoni ke ngā. Hifo mai e whekau e Mr. Thomas to e heka beki waka tau tai na hau. Ai foki se ne o talange ke nā mai hawa wakalahi ke whakafoke na tau. Ku kai ke ora re ngā we lotu it. Ai na ne ngoi me Mr. Tomasi o mena ke tari na ma fai. Na te unanga na fo. Kage, ana te waka ia, ai o go behe na hau na behe na ha ele ta. A rea motua. Ki he waka koe na hau, o ne kore ka misa was. Ke kore uma ke maha ne misinare ana kwhea kore whapalangi. E ko mena tau ma. A rea misa was, o tui ke kore ka a rea motua. Ana e tupu ai ai behe ke hifo mai e kautamuka na hau boia. Ai ko misa natre ni la tana ia. O misa kolos. Nano tolo hifo i nuku alof. Ma hifo na pe kuala pa pos mo ui lo tuia. O si kam tupu si asia o ia toko tolu ngea. Ai ko fe pueri e tavalu a fitu. Pe tupa e nau kore ke hongo tahisi ke na foki na oka nau wharere no tolu lo tu. Sai, ku tano aia ke ngai whenga e koe whamisnai no whenga mai lo tu ki tonga. Ko men koe hoko duko e lo tu no whenga koe ke whakatu umau koe e lo tu i tonga. Nā ka o misnare o papitaiso a hango pitavi fui to fitu gena da ora gena papitaiso. Papitaiso ka tonga o ke na hoko ka tata malang ke na tokoni ki no famafola elo tu pito. Pe no hangre wa ngai ke to lahi ka malanga ko e kamata ka malanga to ka taklasi ah. Ai ko pitavi na ni ave lo tu ki hapai ke tau fa. Mo te ko ne alu e tavalu hiva. Regala mis Tomasio alu na tu alu e taval tol mo pita vina alu ke ne ako e tau fa ha ke ko paula nau na ne ave lo tu ki va va ke o kala ai ko kau tonga be ne na me nga e ke no fra ma fola lo tu i tongan ke nga e ka misna ne ha o ki ho ni wa no ave ka maranga tonga lo tu to le va o fa taval tol fa Vela ta hanga mena fa ma fa igo e Wesley ai mo ma on ni me mo how fa cristiani Aia koe mea ia ke tauhi ake mo ui koe e ka kai lotu. Hiri ono whakatonu hia i tau tau he tui tau mau whaki pe e whakatonu hia me whamaa ni o ni. Koe mea be he tau tui ke eko Jesu Christi. Ka omirewa e maa o ni o ni koe mea ofai o tuani whamai more tau ngahi ang hala. E perewa se nuesle, koe tau mau koe e tau tole maa ni o ni ke tonu ke mo ui e te tau tolu. Whamaa ni o ni ki tau tolu. Ne tui a Wesley, tau Albert tau tolu au ke hao hawa. Koe ke tui behe. Pe hao hawa te tau tolu au sia ia. E tau mamata tonu e eiko si isu kai. Kage,
Na kai ke fu mahino ke kau misinare na nau ngau to ngani fa mamafa ko ia. Fa mamafa i ko moi ma oni oni. Ke me ala na nau na to e na fa mamafa na to ruia ke ngai me ko langi. Malanga i be na to le alu ki langi. Pe a ko na no fu moi ka kai ai. Fa me ka kai ke na wo ki langi, fa me ka kai ke fa ki na to me heri ngai me pe. O i kai ke a fu lo to ka ngai ke tu unga ko na e mo e na kai. Lo tonga na no fu e. Hanga ke ofa ke masiva. Ngai ke fa mo e ka maha ki ngai me pe. Ka ko tamo ko misatana. Ko tamo na ki ke he me le ngau to. Mi ke he me a Mr. Masmo mi se na tana. He rai hao tamo ko ni pe kawe no fai i fa polificare. Imagino que cristiani be ka kai ia ko i ko tu i no i pane ilo ia ia ko cristiani ka kai ko ke aka lo loto ko na ta fupe na to ko i fie de tu i no ko ia na no va ma ko ni abita tan o fra am be fa lo loto mo ui a ko cristiani pe a ne fra amo ia ke ne lotu ia pane kore ke afu faka ke aka faka fo o lotu ko i ne ko ni uhinga ke mahino biliu mo oni mo ui ai ka kai tonga. Pero na malanga ta mo Steven Lepone e ho a lotu i fo ha pai. Ai ko le ko ten ko pe ko la kito o fa na hoko ai. Ko ta mena kamata ko kalanga ka kai na lotu mo na vete na ngai ang hala. Ai vai ka we ta of. Ai me ko ia. Ke tu i vai ka we ko me ton ke fai. Ai ko se ke fai na tu kunga ke ko na ia. Pa vai ka na ma na ke mahinu ve ka ko ni baptise la mari ma ngi whakaukau ia koe mea ton ke whai ke a koe ka kai ke nau ilo koe ke ton ke a whai ngā o ngō pehe e te. E nei tui a misere pōne koe whai ngā mea koe ia ai lotu reo lahi mo vete anga hala mo mea tokua koe mea nei whi mau e ke whai nuhino le rei koe whai rongai vai whata mai. Ke mau ke whai nuhino whai rei toko kakai. Sai, hoko mea ta tau ia i he malanga mo i hoa lotu nei ta take pita pana. Pe bila tana na ke lawa ne malangana hoko atu ko ke longo ai lot mo tangi ai kakai e vete na mai ko me ni ko mo ko to mo dal ko ni me ko dal ko ala tu ke fu ko tu ko me ne fo matar ke ya to e pulu i biográfico so e pulu o matar so e pulu ke me ko na ka so e pulu me ko na hoko e malanga ne tatake pitatana ka le pitatana e ta ofi malanga kan giriu e ko ho lotu fu e ana e whakaawho e lahi e lotu me tangi e ka kai. Mo nau whakawai o nau loto, nau kore ke opu. O mōne o lahi whehu ia e mōni koe ni whakakea ke lotu koe na e koe tonga e toe o whaka. Koe mōni koe ke lawa ke whakaikai. Koe mōni na e hoko mea koe. E ko pita tana, me tangata koko te vita kākiri. Koe ongo whai whikau na ngāwi wawahu. Na kore ki nā ke kau taki koe si koe na nau ngāwe. Koe whikau tonga koe na nau ngāwe. Ke nau whautu mau ko mahu whia ke aha fu whakafo o mo u. Whakarea koe e pitatanga koe whamatara koe a soeri puru ke tau kore ke tō maha uha e lau maari maa o ni ke whanua. E koe whakaamu. Ke tu tō newa ki kurupu koe ni e kau whewhikau mo e ni koe ni kore ki ai o mo whaisekau. Ke nau lotu e te mtaha ua ahu ko tō pe. O kore ki ai hapa taise lau maari maa. Hono ora, aho wa tolo si urai ta wau tolo wha. Ho alot na tataki a tangata. Koe te whakahingoa mai tangata e koe ni. Ko mani ko pehe ki toko lai koe sana po. Ko asia vovore. Pehe ni koe tangata koe tangata mei koulo. Pehe ni koe tangata mei nio tau tapu. Ai koe ki mahu inga pe ko hai tangata ni whae. Koe mea mahu inga. Koe hifo mai e lau maari e i malanga na e whae. Malanga na e whae koe ni malanga e te ingi hea si sua se saremi. Pero tonga le malanga. Na hifo ke kai ngā rotu e hafu uongo. Uongo i whakatomala mo on. Eko mea nei hoko. Na uongo i he ka kai mātua ki whakatomala tōfo o hifo e ngahi. Lau maari ko tō pe awe o tuai ka kai o tangi mamahi pe vete reo lahi na ngahi ang hala ko tō pe he kuhi. Lere ai pe me ai o aroa o po uri e whitangi he ka kai utui mo vete na ngahi ang hala. Pongpong i hake. Na uongo aere o e whakapapau e whamebore na wang. Sabate ko no hoko, to hoko pe mea tā tāui a koro e taha. Pe he whamatara kore i mātua tōku ai.
Pe ko kai ko to e corona me to ni mangeau na i ho alotu ko ia pe hifo lau mare de na to o na ma u o ngo ta ta ngo i fa to mala ba na tangi ba to ni i ki laro vai vai o na sino pongia he na ko ke o tua ke fa mo mo na mai ana pe ma fola de vai e fa fo mo i ni me kolo ke kolo motu ke mo pe ai ko ta o fiako ma no ko mena lere na to lere ko a ho to pe ko ya ta puni a ko ka lere ngai ngai ho lo tu fia ni ma pe ono a ho ko to pe pe hau ki hapai na ha we fa fo mo ko ni hapai e a to no pe a ko se me me ko mai na pe ta a wa to lo si lai ka to no a ko si ko mata la ne fe fe ka ko mi sa tak ne be me ne se se ko to ki me ma malo mo fa fi fi ke si o ki Pe toko ta hafe pe raka kei na nau puno he awe e ki o tangi he wae o si su mo lotu. I he mamahi mono na lau maari e. Ko te te umamata mamahi pe he. Pe ko te te whanau ha tangi pe he o kore ki ala ofa e o tua. Mo i vete na unga hea ngara ni kau. E mea ko toa pe. He hou e ki la lahi whanua o ke kau tae i loa taha whanua. E nei, kau ko toa pe kakai. I he tangi mo i kore ki o tua te tokoni mai mo. Vete na mai. E mawhai o au ki tonga tapu e mea i o katoki. Ka kono mōni koe ne whakatangata pe toa e o whai i tonga tapu. E koe taimi koe ni, koe madu e tawal tō whaen. Ne te kamata e tāu i tonga e tawal tō whipu. E ne tā ia i koro tau koko ngere ia, te tā i me koro tau koko hure. E tau whaahau me tau tahi. Ai ne ke ianga tuu pe tonga ke lotu pa ko mena whakatangata i pe ai mafora ai fafo o ai papai so falau mai mai ni ko e. Ai mai mena ni hia e pa me ko ne hanga na tafia be na to ka pe au fu malo ki. Ngo mama hi ko ni ba ni ho ko ko pore ke ngai famisnare. Pa do no to ya ka ke na do lo i lo ko ke whakai na ngai whi mau whamateria na dolo he na o mai ke he lo tu pana te fok na to na wanga mo tu kana e vave au pito pe matafia te futa au ia koe tege na bene e raka to kau talawo to te au tu na hoko ko kau malang mo kau ngā au e to ai o fa na hoko kau tokoni to kau misnari na mo tau fa hau na ne au sia ai fa fo ko ne ko venga mena hoko tau fa hau ka tau fa hau e veng Whainga nei ue sia moen ping na tō he mālo e whafo au koe niongo. Nā se mea ia, maharbena te bea ki mena tō e ko ina e te whakunga tau whahau ia tau kone tāi kua hure na pe he. Koe ni tau whamui mui taha ia koe nei whai e ni ke ianga motua. Whaike, ki mo he tō koe o wha, ne whi mau ke whakaroto ni mo. He nei langa no whai lotu koe i rifuka, e sui ko maa o lunga nge e tunga malangai hono awhio anga, ne ma mahi ai. E behe koe tai whakapa apa i ke te ea koe tu i. E nai tapu ke nofa tahe o maorunga ke tu. Koe na nehangere wea langa nofo anga lo ko pare lotu. E maorunga hake tu ngā malanga. Tawaru tō tōru, nei pekia whaka ukalala, pe nehanga whaka ingoa, tau whaahau ke tu i wawa uu. Rā te koe ki wawa uu, te tō ia e whangi whimatua ko ukalala ko nei ke i kio a e koe whakamai. Ngā rewa e pita tana o to o ne malanga mo ne me mipa koe siasi. Tau hono hoko pe, ai ko tui koe ola benia koe tau tō whāpe e liu koe na au kia i he tō ai o wha. E whakatomana tau whahau ne mari reo mo lupe pau. Po whai reo koe mari whakaristiani. Na te whahure vaia ki hon na kawhau. Para na kau whata mo lupe pau. He lotu mo ngo i lahe mamahi mo ne na mo ui e anga hala. E tanina e tō ai o wha. E hino ne au sia mea koe ne foki haa pai pa ne holoki leo no fo anga koe whare lotu. Ka ne noho whakataha pe me ka kai he whare. E mau inga bitu mea koe tau tāno ki ai. Ki whaingari riu mo ui nei whai e tau wha hau. Ka ne hoko ai koe tangata malang, koe tangata evangelio lahi pa ne whakaurui tō lahi anu ka kai. Ko ia mo lupe pau, mo mwe kuini, na na taka kasi aho na tokoni ka no tanu make mo ui. Tō lahi ka kai o haa pai, mo hou eiki. Wa sio hou eiki, te mea nei hoko ki tau wha hau pa na mui kia. Si pinga koe nai. Sai, ko tau tolu wani ka kai tua. Na tau ongo i whakakoro alahi a bitu he hake mai o te whakesteri mo notari e tau wha hau me hau eiki. Na lauen ki tau tolu koe na reka tau lau maari e. Ko ia he tau lau maari e. Peo tau totonu ta tau pe me hau eiki ke mo ui me mate. Mando i kongi mua e nei. Pa direbe hau eiki e pa nau tai tato ke tau mate. Ko ia hawhainga mea ia e. Hala ia e.
Kage, ko ta loto ni tanga tanga ko ila kimi ta ufa. He lili mo ui ko na fai ka te ia he to ai of. Na ne pehe. E au mai lotu ki tonga, na whanong ke pe tui ki ono mo. Ene te ke ai ke mo ui. Na kutoki ului he fu whakafo o mo ui na e hoko. E ko ne uinga ki he to ai ofa. He kulau e tohi profita ko Isaia na kuongo e mo oni o e mea. E po e taha. Na hage te au ha mama o kuulo mei loto. E ko ne inga ulo i ono loto. O ne omi ki o kata mai e ngahi anga hanga. Nā ku mamata i tā ko Kraisto o taha be te lawa ke whakamo ui. Pena i kai mua toi mea e whe unga ki atea. E whakamo ui au e ki. Pea o ngo e hafu hori ke whakawheta i ai. Pea ke whakahage ka kai ke he. Ai hala ke fu le rei o toki au sa. Ai useke ke mea. Ai ne hape ke lotu ka toki li riu e. Koe ulo e fu mama na e ulo. Ne pena e ulo me i loto mea. Pena to lahe ka kai pehena na o ngoi mo on pe na toi riu mo ui na o loto ke ri ako toi na o koroa. O e koe loto. Pehe, i ta anua tā koe puna koe a whi koe ni o funa, e puna e a whi ni o ko o e taimi koe ni. Pena na o whenga na toke whakahawhi e whai whekau na i ai koe tangata ko se misi whonua. Pena e behe whai whekau ia, kai te wha o ke ni ke mo ui. Ka pau koe ui ia ke umate ai whong. Eia, na e pehe ai riu mo ui na e hoko. E tokoni ai tō ai ofa, i ona whamafola e lotu. E mahu inga mene i tau tolu ia. Kona me tau kore ki o toa ke aha baptaiso la mare maani on pehe ka kai tau tau. Ko ui ke ririwe na moe ke au ka tuunga pehe, na whi maari pe ke mate ko ike kosperi. Pe angai ko tau wha ahau. Si ke mena e hoko, ne ngai au holoki ono na whanga nei, maini lewu ki ai, tau ko tō pehe awe o tua ko ke atahe e ke. Tau ko tō pehe ka wanga hala whi mau ke isa o tua. Ai, ko ngahi ririu pehe e whai e lau maari e te tau tolu mo ka kai tau tau pi. I mau ke tau loto kore ke o toke. Ko toi tapu. Leo na tuai no rio toi tapu ka pehe tau tawau ni matolu. Na sia e tatau e whoka foo. Ko e tarau whoka foo ko e ni na pena e tonu abito hono pāki. Ka tatau ke anga no puaki e tau re. Mante whoku. To kai ko misnaria o hike tau alfabeti mo. Mea koe ke na lawa o hike e tau rea ke rio e tau tau. Na mahina abito e mahu inga toi tapu ko e mawhai e ke tau ngai mea whatoka te ihi. Pena e ui e tau whaahau e toi tapuko e ka pasa mo e mape wholau, e kune tala mai wheitu o tau iai, na wheitu e tau alu kia. Ako mau loto he tau lahi ngai konga lahi toi tau, tāni ngai mea ko whama ke pore e ki mo tolu kia e ka waka, mo mau loto. Ngai sāme ngai pot wholofola. O pēnea tangata nai mahaki ia. E no koe ako mau loto e maina e ua, a kare e tia, e wheso, Filipai, Morocte, Sornaik. E po i tohi ko ia. E whaa ko ia. Me ako mauloto pe i tātai koe ni, mai na pe. Pera pena ne whaalau tātau pe, to kua nei tauhi e hono māki e mari e whewhekau ko misataka. Ya ne auto ki whewhine e au awe ne mea kai whewheta. Ne ea kia tuki ai, ne au siaha ne mea nei kai. Na pe mai rewa tātai kia, iyo. To ki o se ne ku kai au lakorinto. E o se e mahu inga ka nau tolu e kai e whawhora e. Ai ko ne unga ne kai, wako mau loto e whawhora e. Ke pepe mo ke tau tolu e ka kai kon tau tui tui tapu. Kon ke tau ake pongpongi o kai e tau la korinto, kai a ua korinto, pe fua. E whasisi e tau kai mea ko te tau mui le rei ka pai lai langi tau kai tui tapu e tau kai ngai mea kai kon ke sai e ke te tapu. Pe maranga kai tau wha ahau i loa fok. Maranga kai ne whai koe a hosea. Ne maranga koe ia. Ne whai a hosea. Ne maranga i koe ne pehe koe au haho no kakai koe hui koe masiva ilo. Ko hui maranga koe ia. O pehe koe mea koe ne whai e tau wha ahau. Ne hanga tarangi koe hui mena na ne to e toi taku. Koe ne pe mu wakai ke ilo mao he kau paparangi. Whawhio ana kia mo e tā ilo nofu me kakai fomu. Koe hui ngā koa whanau i pe kau paparangi e nau poto. Koe hui ngā ulahengi nau mawhai ke ilo i he kakai ke he. Ai koe ne hanga ni ko whingai ke whakawhio anaki. Ai uhinga ko pe poto ai ka paparangi. Re to to ngere we to tap. Pane pe ika. Una o mau e logo i go tohi. Ko te toi fai ke heia mo ki. E ko uhinga ko masiva i logo uhinga tau fa hau ia ko masiva i lo toi. Sei,
na lere whakataha pe mea mo i fotu e tau wako, ko nunga mo ke fotu e ako, ko ako e kakai ke na rawa lau e tau tau. Ko uraki ako koe na e fotu, e ko ngā koe, na lere beho whangi ako anga ku, paki e ngahi apsiasi. Ko inga ne formal education, ko ako koe na e fotu ko ako anga. Na tui ne iaf, fotu e a taha tolu si ulai tawal whataha, e tangata ko Mr. Francis Wilson. Tau whaahau bena ne langa e whare ako, pe na whaakau rau whahau e ako. Ne whaki mo e api ke toa e mea kai e kau ako. O mea kau ako ne, kau ako ne tau balu. E talago e taha, pe koe tangata fisi. Whamatala koe tau te au koe tangata fisi. Kau whamatala pa historia ko Sarafama, koe tangata koe kosione whaupula. Ne hau me fisi. Pe na kau he ulaki ako koe. O pēra tāna pēna e ora re ni ako. Ula ka wako koe na wako he ako ka misa viso ni baba. Eke, motuhia e ako ia e tautawaru whaano pēna pekia misa viso ni ito ngani vei. Pea hoko lewa e ako e tangata ko misa reset e mos. E tutun lewa ke hoko te ako ke hiki mai ako ki nuku alofu. Ko hiko madine whanofo tui fua tau whahau e tawaru whanima. Pea whiri tau whahau ia nuku alofu ke hoko no kolombe. Tupa ko na winga le rei beko fitu na taria lotu kama tau whahau ke maupe tā buaki ko no taria lotu ni kwa lofa kon pongu. Pena tu grava he tui ke a koi ai e a koi ke taloni ko Prince Mu ke a koi emsa emos. Pena na kau he a koi kui ni ko kau ko whamaura he a koi a koi tanga tanga o strek mu mui. Ono mari, beko Mario se strek mu mui pa ke whai mua mai. Kau beko he fine poto ia pena kau kau whai a. O tupu e whakakaukau, ki ako ko ia, e whakakau koe ko risko tupou, e tau tawaru ono no ki whotupe, ni se mui tondu, ke tau mua e, ke ako ia kau tangata tarawou, te nau mau e ngai lakanga mau i ngai siasi me koe. Pe koe, ne tu tu ne tau whaahau e ako anga koe, pa tau pe ako anga koe misa e mosi, me ako anga koe misa moi te. Ko pau ke whai mea ta tau ke hou eiki mo e tua e ngai ako anga, kei ke te ai ke kehe hou eiki, me ka kai tua. Ka kai bena e make he koe he ako ana, ka kai koe na nau lava mea he mala e ako. Ai ko matematika, ka mata koe asima e poto whakaako. Hoko lewe poto whakaako ia koe tuungai. Ka tangata koe na e poto koe he ako. E mahina koe ka tangata mau i ngai ai whonu. Ka tangata lava mea koe he ako. E mea nge na tō koe ki group fo o ia kau ho e kia tō ngai ako ia. O be koe mi mega ko pare mia ko tau pea tonga tau me tāwaru hi wano ana na wako ko istupo. Pea hopo akai mo ngo family ko, family havea he lotu, mo family tau mo e pea au e pure ana. O nau mau mea kau tangata na takilirei he siasi, ma kau tangata takilirei pure ana. Mone bena ririu mo ue ako. Ne ako i astalo no ma. Ai mate na pena e fo i mama tu i to mari e vai fo i ni o tau tau he ko mama ni e viro takai mamani he la aba ai me mahina ai o ako i ke nau i o lava reo he ka kai toan ke nau sio takai ko langa ko tu a mamani u kai ko mamani la falaf e ko ngai me anga mo fuike e tu i tau ngai ku i tau tu ko mo fuike ko mo he mau i la lo fonua ko te mo ta foke a mau i ko ne ho ko mo fuike. Ko e mea ne wha tākapa ka kai mo wha kau. Ko hito wa ke a mau i o, ko ne a pia mau i te nawa ta awhi mo fui ke ka tu mao. Aia ko ngai mea pehe na lava he a kōriri. Ko ilo ka kai tau ka ko mo fui ke ko mau i. Ko mo fui ke ko whi unua ke e nai kureti whakasio ka lafi māma. Ne mea bena na uako ya. Ne to ngai rewa ka misinari ko ke fufi a ko ka uto ngai re whakapāranga. Ko e, na hanga rewa riri u ke whakatonga i mea kato. Se ko e ahoni. Tau se to tuli tonga ku me more tau le fatonga. Ure whapārani be kau re kai. Wau ke hanu si o lalo e tāko toa ia ke rea whakatonga. Ko sene hako misnare na nau kamata. Ne kiki whiako e kai tonga rea whapārani. Ka koe na nau riri ure wa ngai tohi. Ai koe ngai tohi koe na e hanga ke tu whaholo koe na e hoko te misa moitoni. Ko isko tupou. Nane whotu e whare pāki. E korisi o pāki e ngai tohi rea whakatonga. Ai kau ngai tohi koe. Ko pirikimi, ko more a pātaisi,
pe sio karafi fo no tala ofa pe ngai to go mo le kana na mo gi to ko ni mo ka to be he ni se ne i lai peri ko i kolo ko e State Library ka New South Wales te albe kita ko le te mo fu te alo si o e to ko ni pe ki to ko sio karafi fo no tala ofa pe ki to le au be ni fo matala ngai fo no tala ofa ngai fo no ko to tapu o fa mo te lava ki te pa ki to ko o bebe me hala kin kin mo is kraisia ma o be ka ko ya wo ke ta valu ono wa na ka kato le va no rio to ta ma le ma o inga ta valu no wa ko ta we na fo ke e ta ta ina ko fa ta be ta ina fa lao mo ma o to ta bu to ta ka to ai me to himi me to ve me tai ke fa ya no tau yo lo tu i to man o fa malo do tu ko ve ko le son ko ngo mau su ke ne fa mau fai no e anga no lau e toi tapu. Ka me anga e tu tamai tu au mai ai lo tu i mau whanua wa ue no riu e toi tapu. O mau mau e a honi ko mea whai no ino ia. O ke mau tau ke te ko mau kore. Ko wheo mau lotoa ngai ko i re soni ko mau aku ke wha mau matu whalau mai e. Ko mau mamata ki langi langi a whiang. Ki o whorofora. Ka whai a mau i. Ko tu mua toa. Ke vai ho fa fo fa la mari e lo tu e a ni ko he si ria ke ko fai fe kau no si to ta ma ko le to ke fa fo no ma to ma fo ke mo fa na ia ho fa fo o mo u e ho e ka va mo e ka kai fo ke te ko tu ia le ko fo fo ta ba ke mo si mo ko wa ko i si vie ko fo tu ke fai pai ma no fa po to ina to fo na te na na wa ko mo ke lau fa ka ka te i si ko i a ho ni tais como fa